Wasiri wasiri tangaza tangaza. One, two, three. Epi. Musaza bingahe? One, two, three. Epi. Bamwita Uwizeyimana Sylvestre aka Wasiri kuri video nziza cyane yafashwe n'umunyamakuru mugenzi wacu Faustin Simbigarukaho. Wasiri arimo yidoga cyane anyega cyane ikipe ya PFC imaze gutakaza ku ikipe ya Musanze FC byari bikiri ibitego 3 ku busa bw'ikipe ya PFC. Uyu munsi muzaniye video nyinshi kandi video nziza cyane zagaragaye kuri uno munsi nyuma ya ikipe ya Musanze garitse ikipe ya PL minzani naguteguriye myiza itatu igomba gutuma wumva umeze neza ureba rwose ukaseka nubwo umukino warangiye, ariko hari amashusho yagiye asohoka yagiye atuma bamwe rwose batekereza ibintu bigiye bitandukanye, bamwe batekereza ibintu uko bitari, abandi baseka ikipe, abafana bari mu gahinda gakabije cyane. Rero video ya mbere ngiyo ni ya Wasiri nari naguteguriye, ndaje nkwereke video ya kabiri nkwe na video ya gatatu, ndetse ndibuze no kongera kugaruramo video ya Wasiri kugira ngo mve wishimye cyane. Iyo graphique nerekana ko match yarangiye ibitego 3 kuri 2, ibitego 3 bya Musanze kuri 2 bya PL. Musanze atsindiwe na Mutsizi Charles ndetse n'abashabani Hussein Shabarara. Banza wumve umufana wa PL. Ndize kumuraza umugore mu rugo akazamuka n'izina ry'Imana gutanduma natanataje ijana amabajiriza ry'Imana twababaye yahereye i Kigali. Izi ni ingaruka Imana ihanira abantu baba batumye. Ndize kumuraza umugore mu rugo akazamuka n'izina ry'Imana gutanduma natanataje. Ako na agahinda k'umufana wa PFC nyuma ya match bamaze gutsindwa n'ikipe ya Musanze FC. Agahinda kari kenshi cyane. Rero ese byaje kugenda gute kugira ngo abafana ba PL bamenyere gucyura ibyishimo, bisange muri situation nk'ingi, bisange aho ikipe yabo rwose yari irimo irogrita, yari irimo ikorerwa ibintu rwose bitari bya Kinyarwanda, arimo ikorerwa ibintu bitari byiza kuri ubworoheranaho. Wabonaga ko ibintu bitari biyoroheye, wabonaga ko ikipe ya Musanze yayicurikiye ikibuga rwose mu gice cya mbere, aho ikipe ya Musanze rushiye ikipe ya PFC bimwe bikomeye cyane, bakayirusha amajya n'amaza, bakayirusha ibintu byose, bakayirusha gukina, bakayirusha kubyaza amahirwe ikipe yagiye ibona. Musanze ikabyaza umusaruro kurusha uko PFC yagiye yabyaza umusaruro. Nari ndimo mbabwira ko bakinyi batsinze ibitego by'ikipe ya Musanze FC harimo witwa Charles n'uwitwa Shabani Hussein Shabarara n'undi musore atsinze igitego cya mbere. Umusore rwose wafunguye amazamu agatangiza urugamba rwo gutsindwa ku ikipe ya PFC. Uhita ubona ko byahise biba intandaro yo gutuma n'ibindi bitego 2 bijyamo. Abafana rero baje gukubitwa n'inkuba kuza kubona ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu iriye bino bitego, iriye umuba w'ibitego 3 mu gice cya mbere. Umunyamakuru Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga ukora RBA we yatunguye cyane rwose, yumvaga uburyo ibintu bibaye, yatekerezaga kumva ubugeze ikipe ya Musanze FC, ubugeze ikipe ya PFC ntabwo yabonaga inzira byacamo kugira ngo ikipe ya PFC y'ibitego 3 mu minota 38 rwose ibitego 3 yamaze kujyamo. Ni ibintu byatunguye abatari bacya cyane. Muri deuxième mita ikibuga cyaje kongera gicurikira ku ruhande rwa Musanze. APR bashaka kuba yakwishyura ibitego 2 yari yatsinzwe, yishyuramo bicya cyane, ariko n'ubu nta kintu na kimwe byaje gutanga kuko mu bitego 3 kwishyuramo 2 n'ubundi birangiye amanota 3 agiye kwa Musanze. Mu mboni z'umunyamakuru rero kuri Sport Journalism Galaxy TV twabonye ko ibintu ikipe yazize ni ibintu 3 by'ingenzi. Ikintu cya mbere ni facteur umuntu atakwirengagiza, facteur ifatika rwose. Ikibuga cya Musanze, ikibuga cy'ibyondo, imvura ikirangiza kugwa, isubona ko amahirwe menshi yagiye ku ikipe ya Musanze. APR bamenyere gukina i Kigali, ntabwo bamenye gukinira ku bibuga nk'ibi ngibi, none imvura ikirangiza kugwa akazamo ibyondo rwose, tubona ko ari ibintu bigiye kugora ikipe ya APR FC. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni imvune zikomeye cyane ziri muri no kipe
y'ikipe ya PFC ni imvune zitari nkeya rwose zagaragaye muri ino kipe z'abakinnyi benshi badahari. Match yakinye uwitwa Clement Nigena adahari, bakina Byingiro Gilbert Kagege adahari, Memera Ofudaw nawe wari uhari, uwitwa Sheikh Jibril Watara ntabwo ahari. Bitabisobanuye icyuho gikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya PFC byaba impamvu n'intandaro yo gutuma batakaza uno mukino. Impamvu ya gatatu rero ni ku ruhande rw'imitoreze y'ikipe ya PFC. Ni ikipe idatoje rwose bigaragara, ubona ko icyitwa fitness coach nawe uhari, ubona ko fitness y'abasore ba PFC iri hasi cyane, ubona ko rwose baba batavaho bari, ubona ko wagira ngo ntabwo bitoza, wagira ngo ntabwo bakora gym, ntabwo icyitwa speed ntabwo bari nacyo. Rero twavuga ko izo ngizo arizo mpamvu eshatu z'ingenzi zatumye ino kipe itakaza kuri ino match. Iyo ni foto rwose yerekana ingagi yagaritse intare. Ciao ciao, duze mu zindi video rwose kankwereka abafana amagambo bavuze. kumuraziza umugore mu rugo akazamuka n'izina ry'Imana gutanduma natanataje ijyana mu izina ry'Imana. Twababaye byahereye i Kigali. Izi ni ingaruka Imana ihanira abantu baba batumye. Tuze kumuraziza umugore mu rugo akazamuka n'izina ry'Imana gutanduma natanataje. Wasirozi tangaza 1, 2, 3, epi musaza bingahe? 1, 2, 3, epi